咪換過咯，換咗俾你又唔好嘈，又唔好走去隔離講，又唔好走去隔離講。咁啊，啱啱禮拜最旺嘅生意。係啊，你走去唱衰人間酒樓，我先至聽到。係啊，喺出邊我趕出揾嗰度聽，你唱衰人間酒樓。五龍會係啦，唔搭台，一個人坐張大台，唔准搭台。哇！你啲嘢嚟啊！係啦。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabatku dimanapun berada. Salam Jumat Mubarak. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, semangat. Untuk yang beragama Islam saya selalu ucapkan selamat menunaikan sholat Jumat. 慢慢嚟啊，唔使急啦。佢已經有台啦，俾人搭到啊。唔係，佢係唔准搭台㗎。人哋嗰間酒樓係唔准搭台嘅。你去過未啊？去過未？ Ucapkan selamat akhir pekan. Gimana pun berada ya. Salam sehat. 唔係係咁，你係要㗎，你一蚊一蚊俾你嘅。食一條嘢廿零蚊㗎，你可以食啲點啊冇40零蚊。你樓下嗰間咪搭台4個啦，係啊，可以。我一個得，我一個真係咗。點解執嘢啊，寶寶搞掂啦？有冇個啊？有啊，有啊。係啊，唔同㗎。好翻屋企再蒸下佢先咯。係啦，你翻去幾熱啊？慢慢食啊！你啊，咁多啊？係啊，好多人驚我次飲餐茶都係咁㗎。係啦，拜拜啦！海港又係咁樣㗎。係啊，咁樣。我飲咗成日，你知唔知啊？飲咗成6個月啦，同佢飲咗茶，係咁不停打電話上嚟飲茶，未瞓醒又話去飲茶啦，費真。佢個女一出門口就打嚟㗎啦。哦，佢唔俾個女知㗎。係啊，咁你都唔俾個女知㗎。佢又要定㗎啦。講電話講咩？今日講啦，我飲過啦。佢去街度玩啊！過啦。聽日又嚟過啦，又話咁啊飲啊！唉，我真係我已經眼瞓啦，我冇計啊，咁咪應酬下佢啊，根本我驚咗咯，我都唔敢咯，我都因為太辛苦啦，唔做呢佢又飲早茶唔得，佢飲早茶，晏晝佢唔飲㗎。係啊，好早嗌你㗎。咁你叫黃周琪飲茶嗰日，人哋係覆診，佢冇人陪啊嘛，傻鬼，因為覆診。飲下午茶。 Jadi makannya ini aku juga makan pentol aja sahabatku. Ini udah selesai. Karena tadi lagi hooking untuk kontrolnya. Aku cuma dibagi. Jadi saya mau atau pentolan sapi itu. Tapi udah kenyang ya, aku nggak mau dipotong lagi ya, karena apa? Udah kenyang. 我有龍啊，我有龍冧咗佢㗎。係啊，你講過啦，我有龍冧咗佢㗎。阿考肉咧，就揸啲解張棟下棟下。咁啊，飲茶，考肉問我呢度有個咁樣嘢，會唔會一齊啦？咁佢早個頭考肉早個頭，8點1兩個鐘頭，咁佢又要9點啦。我打俾佢聽，我哋同阿考肉嚟飲，我早咗啦。 Jadi satu orang tuh pakai sih habis sendiri yang pakai topi, yang pakai kaos oranye itu suka makan banget. Tapi seneng ya yang suka makan. 中啊，咁啊考咗坐喺度啦嘛，咁啊考咗嗌咗媽寶，嗌咗請我飯。Apa ya kalau di Indonesia nggak ada lah, Indonesia tehnya serba wangi. 等佢食㗎啦，大口又好細食嘅食㗎，佢嚟到喂 Ada yang wangi, ada yang itu rasanya ampak. 我而家 Tapi orang malah 嗌 suka 咗有yang 3個啲蛋撻咧，雜果好食㗎， tapi yang 呢個 rasanya 蛋撻3 untuk 個 makan anak-anak itu. 30幾蚊㗎呢啲嘢，我留翻個俾佢，我成個口都食。 rame 咁咧我食3碟嘢嘛， sudah mau 佢 diusir 留 sama 佢食喎，跟住佢話得啦，你買嘢食啦，我而家開咗張卡啊咁，我唔得喎，我未買單喎，買咗單先開茶俾你開入邊台度啦，咁我唯有咁啊食我就咯，我一係你買咗單， kepala 一 itu 係 kalau 計數， mentah itu untuk 冇啦，你 aja 買單 8 啦， dolar. 咁呢做朋友唔係咁， Satu orang tuh 8 dolar. Itu beda yang digunakan loh ya. 係咯。 Per kepala itu 8 dolar. Jadi kalau habis 100 orang berapa orang mah ya 6 kali 8.
Jadi 同 bayar. 人都唔識呢啲 Bukan 嘢 gratis, makanya 呢 saya itu nggak mau. 幫下人有咩講？呢啲係咧積福㗎，明唔明？係啊，真係幫下人積福㗎。你都唔得嘅做人，咁你我咪口都 Jadi kita nyantai 有 aja. 一次咧，我 Tapi 我 bukan 咁樣 bayar 有 ya. 佢死人打俾我，佢唔肯同你飲㗎啦，咁樣。佢又打俾我，佢成日打俾我飲埋，阿口又你陪啊嘛，成揾我啦，打俾我同有人人。同佢飲啫，佢梗係揾你飲啦。係咯，佢話我不嬲都係煮過一飲茶㗎啦，咪佢成日打俾我咧，食飯咧6點鐘我食飯7點佢就打俾我啦。 Cái này bố ngập bé tiếng gì à? Cái tiếng có tiếng gì à? 我唔同佢飲，佢成日孭住我飲。成日打你啊！你沖飲人又打你啊！我煩到我死啊！你知唔知啊？你個位粉有冇啊，大佬？係啊，有炒緊㗎嘛。有啊有。我落米粉。係啊，要落衣㗎，好得意㗎。唔怕啦，人哋有台㗎。因為我落都唔會用我哋掌台啦㗎。點解啊？點解係咁㗎？咁孤寒㗎？成日驚蝕底，係你講得啱啊！驚蝕底，唔係孤寒啊，係驚蝕底。好驚蝕底。係咯。佢一味攞着數，佢有着數就得㗎啦。蝕底冇所謂㗎你蝕底俾人哋，人哋都有機會又會蝕底㗎嘛。係啊，大份人做人即係你對人好，人對你好嘅啫嘛。係啊呢句啱唔真係啱？有乜叫蝕底着數啊？咩？我哋係着數翻啦，你講啊你講嗰啲機到你講，你同我講啦講。有歧視我添。都好耐啦。嗰陣時有落天咧，係咁耐啊，咁啊同奶一齊坐，大人大姐，佢居然起身，喂，你俾封利是我喎咁。即係唔因為有日子嗰啲啊，係啦，我過年。喂，你好俾封利是我咯，拍起台嚟問我。咁我啱晒頭，咁俾封利是你都唔使企起身，仲拍咗我一陣。Pak tí tuổi à. Phải. 我俾咗佢之後咧，我話頂你個肺啊咁講。Dia itu abang ngomongin pelayannya dari Raya Cina itu minta apa itu amplop itu sambil nyoba sambil nyoba apa mejanya itu sampai aku kaget gitu. 佢又聽到啊，佢聽到你講啊。買同埋台嘛，近啊近，冇咁大位，5、6個度啦。嗰陣時落天啊，你又幾個人？係啊，嗰時2樓啊嘛。Iya betul kesini enggak bukan situ kan ya. 佢無啦啦， Itu memang 大人大姐，起身排起 maksa 台。 itu ya 佢話 kalau 喂， udah 7 如果俾封利 hari 是 apa 我啦，即係可 gitu. 能咩日子啦，如果唔係你咁講啦，係嘛？ Apa itu 生日啦， kayaknya 我問下 maksa 吳太都係啦，我生日你俾封利是我，你問下吳太都係。咁我諗咪俾人俾咗佢咯，俾咗利是佢。 orangnya 佢 baru 頂你 semua 個肺啊！係我話頂你個肺。 pelayannya itu baru 咁 semua 我問佢 katanya 揾 cuma 乜嘢頂我個肺？ yang lama-lama 因 udah 為咁咪從此啊黑起嚟。 karena apa 哦， ini 出 bosnya 現 juga 㗎。 kerja 又咁耐日子啊，你係幾耐啊？哇，好耐咯。點解要問你攞你自己啫嘛？ mungkin dia dulu seperti ya terima kasih atas support dan dukungannya ya jangan lupa ya di 都乜 like 嘢㗎？又係啲街坊嚟㗎。 Assalamualaikum 你都唔知佢起身排起台，我話喂，如果俾封利是我啊，講咁得意哇！